Yada mwase yasamu wakwa babiem de mobo Adom TV Badwam dwumadie eso ya hyase de nwom adidi mu akan amanita ekote gonso ede ne nkranhyensam no abraye adwoda yi me ye sure so afamu ensam news no so ene ye de kakra abramu yi ye du so de bonkrata no na fe online stories ahodo ene ma menna savida bonwe kentefo ase so womo amama ho fade no ase Ghana ni ba papa bi oba pani papa bi a metimedwamu ti so hu ma ho fade na ye ofa savida bonwe kenti borura no honom se wo ye wo party wo ye engagement bibia wo ye bia wo pe Ghana fade no savida be na kama edi amount nti bosom iwei eye Ghana month ti bibia ye bia no ye dan Ghana su ene ne bobren so ede amount enye me nko na mgina ha me se Ben aka Mr. Santidako ewa ha be me na no pa me mu ache na ye mama Joso na bia boko de o wadaruma ya basi ye besom ize ahema anema ye ahene ahemfo ndi ene wa ko ohema anim na se ufiri sa afie na ebetimi afrese mu ba ko me hene na wa anya careful na wa mre ho ase ye ni nhihye ne so na hema be mu aso ahye ko so hema ba ko pe na hema re de wokumi e be ko so asom aba ni nyina mu so hu ma asom so a uye nipa titiri uye bema na uhu ema soma oha ni echi bibia uye bia kosi prom so woti oba ase a problem ni echi asana no ga so woti oba ase a problem ni ho eti enwoma bi wo no mpamjo mu ntie na na ma de aba enwoma bi wo nyoma aduonu ba ko a se woti oba ase so woti oba ase a woti fie light ye twam o expect so oba de betu anama kikikikiki enti na ma na fre bi ema mema said the SS will bear man, oh, yeah, one yen or barney see him call yepe, na a free problem, say, but now until bass. As I saw your barn so boafo, yes, what was actually or kitchen, or says senior man, we are not just only baby in the Juma, Nina, no, I hands and which was maybe EPL, in a GPL crowd. It is a one till bassia, Bibia dano, a brabon, any fee, any sorry, any a Jumum, until bassia, because a man who as some but so pass you ma papa dia man de tio o pass you ma papa dia o de tio bass because oba Kenya ne ho a oba kra dia na ehia kwabna enye bibi kuntan bia oba so e dia kiki na unya na koma so ade ma no okrokro eno no na akure oba ti yesremu nyesa afi na ye ka no o muna kususi e boka se mani bi duebo ma bia ni ho mu duebo ye ni e be ya ma ko duebo pressure no ko baba ku ya wo ye bibia uti fie unyina mo ye adwuma bom de bia wo ja bibia so abai na sa ba no kra no hu ni sei se o ye dey se o ye o lebra na se o ye dey o ware be ye wako na se wo ye odie adwuma no ye nchem obi ye adwuma oba ekọ adwuma wo so be ma wo kọ adwuma oba no ejare akra no wo siesie wo ho ye aduane fasuku ataje kra to peke bra so ntiase nti we nyina wo se esa no oba no Ghana so mema na ye di ebre pa o ahum ti pa o onya ye dadidi a wo at the expense of efie na nkasa o nya ba no because the more we use ba no no nko aya ade okojom oye aduane osinioma otonioma opra compound pipe leak or chicken hey the one you tifie yo de brewo me ma brewo o tifie yo de ma me can you say we are big man just want to say we bibia o fio do the ba no bibia pa no kwa no ma bibia na me sa na bia me twene se sa na me ma ne bitie as wo ba yo ho ade ni ti no eno ano but that's an insult. I say bibia for lack of a better no I think say ubu a umu ade ananima onimtia se wakọ sire obi ba abeware ntina wo dia nza wo betwere se akwa what be that oyi akonhumanti what be that ana wotua fees wotua rent nti na nkwada na APL free no ba no ada nko na atras na boss na da kwa ba ya na enkura tete e nipa mienu nti na ya aware no na so ne ukofie bi mu a ye ja ba nipa ba akofo so be so stop nko aka stop it no ube na akọ hu ntiri nyina ba ana pe mesre Ghana mantium no Ghana for mema ye mu dodo na no ya fa ehun adido
we have shared our responsibilities ana ye dey nyina akosua Ghana for me man do na e ma edia o se man so ka so mo ka de o ma hu ni de o ma te a ha kro bebo efie bebo adwuma bebo what women go through and easy iti Ghana man de ntie nya adwane a ebedi nya ntade e be hyehyɛ nko a enye e kasa a sisi esua ni nyina no but there a ma go through and now that's what turns out the ball by and we are see o da so tene o hwe kwabena santisa pass na wa tene dia no odin and member ni bi no de adwuma o yes jai butu oba ti say the necessary David can you imagine okododo na we otamfo ana can you imagine mi antemase o ti oba sia simple asomdue wo fie bibia kotote sa obi anya perfect kwabna obi anya perfect de nanso nipa mi de bia na meka no se ba ko no ho ye no ho sabi gimifo a asomdue ngo a ni nyina musu ye nua ma no so na me be kan me da se ye ni nyina ma no bi so ani atra wani towa ma me no e me den ma asem because me da mem ma kunkuno nti o ma me trim no aye me da ma biribi ada no aye me se sa na tie sa na ma nyina de ma ne bi so ho a me sister Jane o ha adwen Jane na dia bodi what da ko mo baro chance o nya no mo na o ha adwen na ngum na be de eno so o ha adwen ni an kire wan kene kwa ni maduane ye what da ko eno dia o ha adwen Jane be mo so na baro chance this year is that one why say po hwe o senior mama oba supervisor mo senior o mo zo mu na kutu o me mfa ho de o pa o kra trafo obere na sure de amen o gina wo eti misremo o de we tu nche where the positives na make but all the negatives ni ba man bi akwadworo kasa ensem fata o mani etre o mani nche o manu kasa chabe yes Ghana man tin ko se bi anka dem chofie o manu kasa u pie na kasa bebre nkasa bebre chefie na moi kwabene se mre na so oh okay di we de mon tuntu o mu fie so of kwa chere mama no pay ma wani nji se o free Ghana ma wani nji se o ye Ghana ni eti dia kan mo amon tuntu Ghana ya de shima mo tuntu to eti patriotic songs na mo tuntu ai ampa we de o te tinyo ba de ko ba eti we de no anu e be sia ni Adam ase e na ejuada enti agudie beba apobudi se beba health tips na ahosepa ba na fe nkomo ahodo asemidi kan pensemu that's all Ghana month nti bibia ye bie na wu pie bia ma bibi kakra kire so ye Ghana ni hwe kwapna nsa de da nsa konti no ya da se ye kwa ba na agudie mu nsem Professor EK Wallace atwaso